برنامه جنگه سلاوریست تماشاوان هجا جنگه همه ایرو کاموشانه نافچه یا قرسه ام هاتن دارستانا کاموشان ام ایرو جوره هن شافدری و هن تشتین بالکش پارو بکن جنگه دست بید که امنها لناف دارستانا کاموشان گر و گشت خود دومینن از خوازم هنکی بسا شکل گرتنا و داره بکم اف در نزیگ نافچه کاموشانا قرسه همه مرد کاره بیجه بقاسی ایشه چند کیلومتره یعنی حسان دیگه و باشور نافچه دارستانه کی به حیبته اف در براستی جی لگور حرم سرحده جیه کی بالکش جبو که سرحد بهتر حرم کی روته لوی داره دارستان بوی رنگی هنه وسان دناف خزای دا پیکاته کی خزاییه چه بونه یعنی اف در مرد کاره بیجه یعنی خزاییه نکوب دست انسانان وانداران هاتنه دانی ده همان دمه دا وکی کادا پاراستنه هاتیه قبول کرن جبر ویجی لورد بن پاراستنه دا یجی او جی مرد کاره بیجه جیه شانازیه چونکه خدا تشتی باش دادمه چقدر بیشتر وان دارن کلور هنه کری بکارانین بنجی دیساجی جبر کو جنگه ها گلک آجالان و فرنده یانه پاراستنا و داره گرینگه لوراجی ام زده وستان خوازل سر و مجاری بسکنن گلک فرنده دناو و خوازایدانه وکه جنگه چونکه ام پجوک مازن هر وها درنده ین کو ام کار بیشن گوشت خوربن تیرو تورن وسا قجک و بی آوای هر وها دناو دارستان دا گلک جورین حیوان کوویجی هنه یکو وکا هرچان ام کار بیشن وکه وعشان برازان هر وها گران رویان بوان جورین جی هنه لی هرچ گلکن اما گرو گشت تقابدون احتماله که مزن بلکه امراست هرچه کی جی بین اما نها هاوردور جی چافدرین خواه بگره پار وب کنجینگه دومه
دارن و درجی براستی بالکشن یعنی هر حباوی مرد کاره بیجه بقاسی 5 متریان جی بلند بونه وکی ام کاره بیجه که همان آستدانه ایشه چند متریان بلکی زیاده تری هنه لی دناوه دا وکی شتلان جی اکوش برخواه و در هاتنه هنه لی او دبن تاثیر دارن مزه دادم یعنی جبر کو دسیه دانه زیاده مزه نابن او جی پاراستنه وی جبو چیه جبو که وان داران دما کو ام بجه تمنه وان بداوی ببه حشک ببن اجارنه جیه خواه بوان اوه شاغن پجوگ را بوان را دگوهرینن مثلا لور یکا پجوگ هی نو شاغ دایه ایوانا جبر کو گاوا وان دار مزن حشک ببن جیه خواه بوان را دگوهرنه چمان انسان نسل انسان ددومه جبو خوازای جی یعنی خوازای خود گوهرنه خنود که وسط دوم داره ام کار بیشن اویا بلکی اف بو سالا کی زیل دایه اف دارن لور دارن کفنارین 100 سالانن لی پشتی کو او میاد خود ته بکن اجا جی خود دنه وانا ارکی وان دگر سرمله خو او اف خوازای کو ام پی بس دکن فایده دگینن خوازای تماشاوان نجا دناف دارستان قاموشان دا فکیه کی بالکش هیه اف جی لهر دره پیدا نابه الولات ما لهر ما سرحده جیه کو دارستان هنه تایبت امکار بجل آلی ارزروم قرسه اردخانه لوان درانه هیه اف دشبه بقاسی نوکه جویارا دبیجن تریا هرچان چون اف خوارنا هرچانه جبر کو هرچ دناف و خوازای دا دناو دارن چامان دا ام بیجن وکی جینگه هوانه لوراجی هرچ ویا دخون جرا بیجن تریا هرچان جخواد دشبه تریه جی لی اواوی پر مزن نابه سانکی بقرم چینم شاغوی مزن نابه یعنی وسان بقاسی بوستکی فلان درج دبن و وان حبکان دگرن حبکاوی جی وکی نیمیه دشبه دولکانه دولکان کو دارا بروجی دگره او زره دولکان لیویا ناواویجی والا اوسا وکی نیمه مردمات پالزینه وکی خوینه جی درته وکی بود بینن ناوا نیماوی داشی تووی هنه اف دما کو امبیشن حشک به بکوه او تووی خوانو دکن نوجن دکن و اف یجی وکی مگوت اوکی بالکشه فیکیه کی بالکشه لآلی امریکا فلانجی گلک جوی اوه هیه تی پیدا کرن لن اوان بزمان ترکی جرا دبیجن مرسینا کووی مرسینا چیایی آنگو او وسا بنافت کلی لگور لیتراتور زمان کردی او تریا هرچانه دناوا دارستان دا گلک گیها و گیهانک جی هنه تایبت ملکس لور هنه اوانا جی وکی قاموشه شخوا جبر کو هریم جی هریم قاموشانه لورا جی ملکسا قاموشی جی لور درته دناوا دارستان دا هیه دیسال ناف دارستان جخوا از بالای بکشینم سر مجاره کی جیه کو نه جوت کرن نه چاندن لوی داره فریز بهتر درته شخوا لور جی که افشینه های هاوردورا من
همو فریزه او جی جبو کلور ناتیه جوت کرن ناتیه کولاندن جبر ویه و دنوا فریزه دا جی نفل هیا کلیل کن لالزار هنه دی سر وکی مگوت تریا هرچان وسان دناوه دا او دا لی بقاسی فریزه جی او ران نابن وسام هیکی وی آلی دا جی بین وکی ود بینن ev dara bi heybet kulivre der dora wê jî hemî ew şaxên ew ê hene şaxên tiriya herçan me dikare bêje ev ewa wê çi ye ev çiqasa dara çamê radibe temen dirêj dike ev qoşilê xwe davêje weke marçan kiras davêje xwe nûjen dike xwe nû dike temenê wî jî dirêj dibe mar çiqasa em ji kiras bavêje ev xwesa emrî dirêj dibe dara çamê jî çiqasa em bêje qoşik bavêje ew xasa jî temenê wê zêde dibe eger insan jî destê wan dirêjî van tiştên wisa darên wisa nebin em ê gelek vîtamînê jî ji ewa van daran bigirin çünkü ev di nava jîngehên me hemûyan zindiyan dane lewra jî dara çamê jî me wekî got weke marî çi qasa qoşik bav je ew xasa emrê dirêj dibe. Ev kada ku niha ez lê me jî li vir hin darên ku kevin bûne hatine birîn yek du sê heb ji ber wî jî ji ber ku siya wan ew ê biye van darên şitlên ku nû der hatine li vir êdî mezin bûne bi qasî qama însanekî wekî me got dar gaveka hişk bibe derdora wê vala bibe li wê derê evana jî şax didin mezin dibin eger sî hebe dibin tesîra siya çamê da dimînin mezin nabin lewra jî wekî me got li vir çend darên ku hişk bûne hatine birandin lewra jî li vir wisan rengekî wisan teşeyekî cuda girtiye. Temaşevanên hêja fêkiya dara çamê jî jêra qozetê gotin li vir hawurdorê gelek ketine erdê ez ê hinkî behsa ev taybetmendiya van qozeyan bikim yekser ev kozet di nava wê de fistik heye jêra dibêjin fistika çamê her wiha taybetmendiya fistika vê çamê û fistika Entebê a dîlokê me dikare bêje heman vîtamîne heman em bêjî rûnê wî heye ji xwe dara çamê ji ber ku birûne lewra jî temenê wê jî dirêje ew rûn darê bêtir zindî dikire ji ber wî çawan însan jî cana dibêje rûnê zeytûnê baş e ji laşê însan re ev jî taybetmendiyekî dara çamê ye wekî me got ew nû fistika Entebê hema heman ew ê di nav xwe de dihewîne ya di jî li vê herêmê herêma Qamişanê însanê vê derê xwecihiyên vê derê debara xwe jî bi vê dikin evana tên di nava daristanê de berhev dikin çünkü ev berhevkirina vana zêde zirar nade xwezayê wekî dibin difiroşin jî bi heman demê de taybetmendiyekî kozeyê ya di jî heye însan wekî ew ê aksesuarê jî bi kar tînin rengorengo boyaq dikin û wisan wekî aksesuar jî bi kar tînin ya di jî toxumê yani tovê dara çamê jî ev e yani dema vana ji dara çamê dikevin ew fistika nava wî dibe wekî tov û dertê xwe bi xwe nû dike yani çam jî yani çama ku bê çandin wekî çama xwezayî bi heybet jî nabe temen dirêj jî nabe ev taybetmendiya dara çamê û ev jî koze fêkiya çamê ye.
Liver ev jî heye temaşevanên hêja li va benîşte ye. Ev benîşte ev spî xuyatke ye. Ev benîşte evaya erê weke giya xuyatke lê dema eviya meriv bicûne dibe weke benîşt. Yani dema zarokatiya xwe de jî tê bîra min li herêma me jî ji vî benîştî heye. Li her deverê jî nayê taybet ciyê ku wisan em bêjin nava dar û beran da û ciyê heriya wî qûm be li wê derê bêtir dertê. Em wisa denê nav xwezayê bila dîsa şîn bibe. Li nava daristanê rêyekî zî wisa hatiye çêkirin ji bo hatî çûna vê derê hêsan be. Ev axa ku hanîne kirine vê rê axekî wisa dibiriqe, wekî xwey, wekî zîv dibiriqe. Ev jî balkêş e. Me xwest wisan em hinkî Kurd behsa wê jî bikin. Yani her li welatê me her cî bi rengekî axa wî heye. Li vê derê jî axekî bi vî rengî, wekî axekî sîmî ji xwe dibiriqe li vir. Wekî tîrêjê rojê lê dixin bêtir dibiriqe, wekî cam. Ew jî balkêşiyek dide nava xwezaya vê derê. Li vir dîsa li Qeraxê rê hin ew ê dirikan hatine. Ev dirik jî dirika bêstir ye. Yani meriv dikare wisan bi hêsanî destê xwe bidê. Têda ew ê tune. Lê ji ber ku em kare bêjin li vir di nav xwezayê da hatiye hinkî dirikê wê jî zêde dirika negirtiye. Lê wisa pêve hene hin. Asta çêbûnê danin sorin. Lê ev ê sor jî dişibin tiriya Romê dibêjin ya tiriya reş. Yan jî tuwa Romê em kare bêjin dişibê wê. Lê ji bo Qeraxê rê toz girtiye. Ez nexwim çêtir e. Dîsa ez dixwazim hinkî balê bikişînim ser dara çamê ji ber ku li vir bêtir daristana wî ji xwe hemû darê çamanin. Darê çamê ji ber ku li vir avhewaya vê derê serma ye aliyê jêr da bêtir hêzdaredar ji jor da hişk dibin wekî wî dibînin. Yani yekser ji jor ve ewlî hişk dibin û bere bere hêza darê dişkî û dar tevayî hişk dibe. Ew jî taybetmendiyekî herêmê ye. Me got ji bo sar û seqema vê derê hinkî dijwar e. Ji xwe eli vir li gora asta behrê jî nêzîkî 2000 metreyan bilind e. Hind keliyên pêş da em ê behsa serboriyên vê derê jî bikin. Em niha hinkî ger û geşta xwe bidomîn. Li vir dîsa ew ê heye, xilolîk heye, ev e spî. Dîsa kerbeş hatiye, li vir kulîlka binevşî dîsa heye. Li vir Qeraxê rê û navbera çaman da ew jî rengekî teşeyekî wisan balkêş daye xwezayê. Jînge bidome. Li vir giyayekî balkêştî heye li her deverê tune givîşk jê re tê gotin. Ev jî di navê wê de heb hene. Wisan dişibe em bêjin ew ê gulê gula spî wekî gula bûkanî ya spî hene dişibe wan lê hê ne wek asta vekirinê dabe. Ev jî tê kelandin û ava wî tê vexwarinê taybetmendiyekî vê herêmê ye. Navê vîya givîşk e.
Ev jî lalezar e. Lalezar jî şixwal her deverê Kurdistanê meru rastê lalezarê tê. Em dikarin bêjin di nav xwezaya Kurdistanê da çîçekên herî zêde hene lalezarin, cûreyên lalezarin û ê binefşiyanin. Gelek cûreyên wan hemin. Beybûn jî hin cûreyê wê zêde lê herî zêde lalezar, cûreyên lalezarê ji zêde ne. Temaşevanên hêja em niha li nav daristana qamûşan a girêdayî serparêzgeha Xersê ne. Em îro hatin vê derê ji bo hin çavderiyên xwe bi wera parve bikin. Lê hin bûyerên balkêş jî di serdemên berê da li vir qewmîne hewceyê pêbezkirinê ye. Di sala 1914 da di şerê cîhanê ya yekem da li vir wekî qamûşan û herêma vê derê dikeve bin dest Rusan, ango Orzan. Lê wê demê bi fermandariya Enver Paşayê ku di dîrokê da navê xwe wisan bi tîpên reş kiriye dîrokê bi ewa wî fermana wî li gor pêbezkirinan 6000 hetanî 9000 însan tîne li vir bicîtke ji bo li hemberê Orzan şer bike goya û wan însanan li vir hemû di sar û seqemê da dixinikin li vir jiyana xwe ji dest didin. Ev jî di dîroka erdnîgariya me da li ser erdnîgariya me rûreşiyekî mezin e ku ji hêla bi fermana Enver Paşa ew qasa însanê feqîr belengaz li vir di vê atmosfera sar û seqema ku sermaya vê derê ji bin 30 dereceyê di sermayekî di meha kanûnê da ew qasa însan tîne li vir dide xinqandin. Ez dixwazim behsa serboriyekî ji wê serdemê jî bikim. Li herêma me bi navê Mihemed Elîyê Zülfî kesekî hebûn. Ew jî li vê herêmê di heman demê da di nav vê 6000 ango hetanî 9000 însanî da cî girtiye. Lê ew ji ber ku vî tiştî qebûl nekiriye vegeriyaye hatiye li cê. Ev meriv li gor pêbezkirinên mezinên me behsa serboriya xwe wisa dike. Dibêje dema ez û hevalên xwe em di çiya û dirban û geliyan mesîlan da em dimeşiyan em bi hesreta zirîqek ronahî bûn. Lê dema ku melciyekî zirîqa ronahiyê didîtin êca em nevê rabû biçin wê derê. Tî birçî di nava xwezayê da di tarîtiya şevan da bi rojan însan ji Xersê hetanî li cê rêwîtiyeke dûdirêj dike. Mihemed Elîyê Zülfî di sala 1925 a serhildana Şêx Seîd da jî ciyê xwe di nav serhildanê da digire. Kesekî Kurdperwer bû. Lewra jî piştî serhildanê Mihemed Elîyê Zülfî û du hevalên xwe li herêma gundê Hezan a girêdayî navçeya li cê ji aliyê leşkerên Osmanî ve ew jî li wir tê qetil kirin. Çima me behsa vê kir? Kesên ku beşdarî em bêjin yan jî bi zordestî wan di nava vê şerî da xwestine bidin bicîkirin û bidin qetilkirin kuştin li vir bidin xiniqandin ji wan gelek Kurd jî hene. Yani bi tevahî Kurd nebin jî zêdetirî Kurdin. Ji ber ku ev plansaziyekî hatiye kirin ji ber ku Kurdan li vir bi felaketeke xwezahî bide xeniqandin. Hegena di demsalek wisa kanûnê û di demsala serhedê di sermayekî bin dereceya sî da însan nepêkane li vir di vî çiyayê da bijî. Me wekî ekîba jîngehê ji bo em îro hatin Kamûşanê ev serboriya ku di demên borî da di serê însanên me da derbas bûye jî hewceyî pêbezkirinê bûn. Lewra jî em wan însanan hemû
برزداری ببیرتینن بتایبت کسین کو کردن و بدار زوره وان کشاندن اوانچیان جنگه دوامه سردم بره دا دما روناهی تنه بون آگر ام بیجن وخستنا آگر دست انسان دا زیده آمور تنه بون یکش آمور آگر وخستنه جی اف بنیشته داره چامه گاوا مرد داره چامه اف قشام سر را که وسان ام بیجن دار آلی هندره داره وکی انسانه کی ام بیجن پست انسان به پست کردن یعنی حیوانه که به پست کردن وسط تازید مینه اجا دوان آلیان دا اف وکی ما گوت بنیشتوی در تش خب پیچیا مرج دگره اجا مرد ویا انسانان آگر دادن ویا اوپی ام بیجن آگر دکرن بگوی ربازه اف جی بالکشیه کی دارا چامه بابو کلمه جویا گلک سود ورگرتنه اوپی آگر ویغستنه دنف خزای دا دما مرد دیگره لگور هر تشتی مرد تشتی راست تشتی کی تشتی کی دبینه چون انسان بره تکلیه ما خزای را زیده هبو یا خزای گلک تش کرتنه گلک تش دانه خزای پاراستنه خزای کرنه وکی ایرو ام بیجن لسر خزای زختی وان تنه بونه بنداف چینه کرنه ام بیجن داران نبراندنه شوات آگر برندانه دارستانن لو راجی انسان بره لگور ایرو براستی جی به حرمت بونه الهم برخوازای اره بلکی ده سردمه کی دا ام بیجن نیشیروانی هبیه اوجیش بو خوارنه یعنی شخواد دنگا خوازای بوی رنگیه یعنی انسان جی مرد کاره انسان بره کو نیشیروانی کرنه وکی ام بیجن آجالن کو دنا و خوازای دا جبو دنگا خوازای دجی دا بگرن هبو دو خوارنه یعنی هزا کی بکیاتیه انسان جی جبو خال پیان بگره دنا خوازای دوان تشتان کرنه لی پاراستنا خوازای جی دیسا انسانا کریه بله تماشاوان هجا جنگه همه ایرو دارستانا قاموشان بون ام هاتم و داره ما هن چاودرین خواه بگره پار وکر ام باورد کن برنامه لگور دل و در باس بویه ده همان دمه دا اف در جبو ولات ما جبو انسان ما جیه کی پیامداینه ام جی هاتن و داره دسر دارستان داناسینا دارستان دا ما هن پیامین گرینگ دا ام باورد کن پیام مداجی گیشتن جیه خواه حتی هفته یکیدن ببینید خیر و خوشی دا خاطره ده